Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai laha Miet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kami juga khalai tarik ujeliau kalami ke jingnya Khyrwit mar keliang hapeneng ke Israel bat ke Iran badak Spah Tylli ke misail iher syasuny na Baroh arliang kani ke jingnya pin ibor kalami hadien bagi Israel kala hiar thma hak step perngap jong sngi thodiang hakin cakashna nuclear bomb jong ke Iran mar hakini ke jing hiar thma ke Israel kala dan laingut ke he sipai ke Iran ke balak koloniap ke jing ther namding jong ke Iran hanong ba Tel Aviv kala dan sau kuingut ke bria ke balam sa ke Israel ke Israel kalakam babun lagi misail ke Israel kelayo ban siat betai hasuny bagi klempoi syagi caka kiba ke Iran kamul ban siat ke Israel kala penrem tak bohong bagi Iran ke hiar thma penban ha ka caka basa kiri upat ba ke Iran kala keno bagi ni ke jingle jong ke Israel ke dei namar ke jingken choj bagi jing Arab jong ke Amerika ke babun kiri muslim kala penrem ke jing hiar thma ke Israel ke Iran andai ke babun kiri kala kentu ya Baroh arliang bagi long jai bat kinya keren penbet kadau bagi Israel ke hiar thma ya ke Iran kadai namar bagi keno badai ke Iran ke bekershan badai tingkai ke liano bagi thob ya ke Hamas bad kala ongru bagi jingsna nuclear bom ke Iran kadai ban penjot ya ke Israel kumta shwa bakan penjot shwa ya ke jaka bakasna nuclear bom. This came down, this was the latest salvo of Iranian missiles intercepted. Not clear if this is an intercept missile or one of the Iranian missiles. Still smoking in the road here. Only just came down.
הלאה, יום שבת. יואו. סוף העולם, יואו, סוף העולם, אתם לא רואים. אתה לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, יואו. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.